yaratwimanye, uwo Yesu yaratwimanye. Sinza akunda kumenya kuririmba neza, nimuza kubona umwanya niba muza ku karirimbo muze kukanyuzaho. Inshuro ibihumbi n'ibihumbi, inshuro ibihumbi n'ibihumbi. Imana yaratwimanye, kandi turabizi kuko igihe twari dufite ibibazo biremereye hari iwacu muri kiriya gihugu cyacu, twari dusangiye agahinda namwe, twari dusangiye umubabaro namwe, twari dusangiye ibibazo namwe, ariko Imana yaratwimanye. Imana ishimwe. Nicyo gituma navuze ngo twishimiye kubana namwe mu gitaramo. Iyo bavuga ngo igitaramo, kugira ngo ubwoko bwacu bubeho, si imbaraga zacu, nubwo tuvuga ngo natwe twabigizemo uruhare, nibyo Imana izikoresha abantu, ariko hanini n'imbaraga z'Imana. Imana ishimwe. Twarayibonye kwa Buhimba, Imana irigaragaza. Twarayibonye kuri Ruhinamavi, Imana irigaragaza. Twarayibonye Gakenke, twarayibonye n'ahandi, kandi henshi hakomeye, hari hashobora kuva ibibazo bishobora kumara ubwoko, ariko Imana turayibona n'amaso yacu kandi tuyikoreraho. Urumva, iyo tuza hano kubabwira amakuru y'uzabaye iwacu, abantu bamwe bakavuga ngo baje kudufata, biza biduca intege, ntabwo dushobora no kubafata. Ntimukanatekereze niba nubwo uzenda n'igihe kizagera ngo tuzi kubafata, ariko mukwiriye kubyiyumvisamo bikaja mu mitima yanyu, kuko ibyo tuba tubabwira ntabwo ari ibintu byo gukina, ni ibintu biva ku bintu biremereye, ni ibintu ku babibonye n'ababibayemo, ni ibintu biva ku bintu biremereye, ni ibintu biva ku maraso y'abana twagiye dutakaza, ni ibintu biva ku mfu ziteye agahinda zashakaga kumara ubwoko bwose, namwe mugasigara muri mukinjira, mugasigara mubabaye, kandi nta nawe mwari musigaye, mwari mugiye gusigara nk'abadafite ubwoko, kandi mwari mufite ubwoko. Baradutumye rero ngo tuze tubabwire ko intambara isa n'ihaye igenda irangira, abari bahagurukiye kutumara no kuturimbura bageze kure. Baratubwira ngo tuze tubabwire ngo muhaguruke mwese dutahe. Niko twabwiye abo twahoranye kuva kare, mwese muhaguruke dutahe, abasore bacu b'abahungu n'abasore b'abakobwa, n'abagabo n'abagore n'abana bacu, titugire n'umwe tuzosiga inyuma muri bino bihugu. Dutahe tuje iwacu mu Minembwe, nidushika iwacu muri Haut Plateau. Iyo muvuze mu Minembwe nuko ariyo chefferie ya Haut Plateau, ubu niho twashyize territoire, mbavuze kuva mu Rurambo kugeza Inganje. Niduhaguruka, nidumonana ni mu Haut Plateau na Haut Plateau. Mu Haut Plateau na Haut Plateau ni uguhera kuri iyo misozi ya za Gato. Muguhera kuri iyo misozi ya za Gato. Nimuhaguruka tugataha twese, habe n'ibiti bizahunga. Usibye abajenesi ubu barabashekereye, nzabyitaga ngo kubashekerera kugira ngo babone uburyo bwo kutwica, kuko interahamwe zabigenjeje mu Rwanda muri 1994, babita ngo ni wazalendo, ariko twebwe twese tubita ngo ni abajenesi. N'ubundi ni abajenesi kandi bahinduye, n'ubundi ni abajenesi ntabwo bahinduye. Leta yabisekarira akazina kugira ngo ibone uburyo bakoresha, ihaye ibagira bene igihugu ngo ibaheze imbaraga ngo babone ingene badutsemba. Ubutumwa bwa mbere twaje kubabwira ni ubu, twaje kubabwira ngo dutahe, ntawe dufata, nta n'uwo tuzofata, ariko mubyiyumvise ko muranumva, murabikunze, ni byiza. Nta kindi gihugu nakunze cyiza kirimo amazu meza nka Nairobi, ariko ga Nairobi si iwanyu. Nairobi ni w'abana. Nasanzemo abana batoya bacu b'abanyamurenge b'iwacu, abana nzi bahaye batwara amamodoka, ndishimira cyane, ariko turashaka ko ariya amamodoka muje kuyatwara mu Minembwe. Bariya bana bose bafite amamodoka, nibagera iwacu bafite amamodoka, bakaza batwara mu modoka ngiye ku kazi, cyangwa naje kaza atwara imodoka yaje ngiye ku kazi, kubera kuko hagurutse naje ndahaguruka,
tuzishima, tuzamererwa neza, kandi tuzishimane n'abana bacu. Urashobora kwitwara hano ariko si iwanyu. Hari amagambo amwe tuba tugenda tuvuga twirezerwa kubera kutabimuhira. Urumva deje ko ikibazo gihari. Ubu hari bimwe mpaye ntinya kuvuga, ariko ntotinya kuvuga ngo iwacu. Birashoboka byenda mubayeho neza, ariko ibihe biza bihinduka. Ese byohinduka abana muhamuzarira muri kino gihugu bubaho gute? Ndagira ngo muvuge gusa. Muzabasigahe, muzabaraga iki? Umugabo umwe ngo yigeze kuvuga ngo nibabareke bazubake, ngo se bazozubakira n'amapine, bazozitera amapine izo nzu. Urashobora kuba uri mu kazu kawe, urashobora kuba uri mu modoka yawe ukabona umerewe neza, ariko umunsi izohindura ingoma cyo kurenga, habe n'umwana wawe cyo murenga. Kandi tumubwire ngo hari abandi dutegereje bazaza guhindura iwacu. Ni mwebwe abantu 165 bishwe mu Gatumba bazira ko Imana yaturemye. Ba Mushishi bagiye bapfa 1966. Abantu bo kuri Kirumba bapfuye 1966. Abantu bo ku Gatongo, abarundi bo ku Gatongo, ingabo yo kwa Rwirahira. Uvuze kuri Kirumba harimo abanyabuhuga n'ingabo yo kwa Ruguma babasama. Ndagira ngo muri mwe harimo abavandimwe bawe, amaraso yabo karataka, kandi karataka ngo dutahe turi iwacu. Ba Pasiteri Karamudoga na Rukwembwe, Pasiteri urakurikira, Pasiteri bacu turashaka ko muje mu cyicaro cy'abariya bagabo. Imirimo bakoreye hariya ntigomba kuba imfabusa. Barambwiye ngo Pasiteri Karamudoga nababwiye yari umugabo w'umukristo utaraba uteye ubwoba. Amasengesho basengeye muri iriya misozi y'iwacu, amakanisa, ingoma zavugiye hariya, turashaka ko zongera kandi zikahavugira. Urumva nabarojeje mu mateka. Impfu zacu ntizitangiye none. Aba Satani yabize urwango mu bo duturana, irugeza no muri leta bashaka kudutsemba, ariko badushaka impamvu kubera Imana tuba dukorera bakayibura. Kuko abanyamurenge ntituza dushaka akantu kava ku wundi, kuva kuri ba sogokuruza ukageza kuri ubu. Impamvu bazadushakaho bakayibona nuko dusa, kandi uko dusa si twe twiremye. Ni nacyo gituma iyo bashaka kuturimbura batuziza uko dusa, Imana iziturengera. Nicyo gituma navuze ngo nishimiye kuba muri kino gitaramo. Urumva abo bantu bose bagiye bapfa izo bihe, ariko nanone ntidushire. Mwibuka General Makanika, Fanda Makanika, muzi amavantaje yataye muri leta, muzi titire yari afite muri leta, ariko kubera kubona kuko abantu b'iwabo bahaye baje gushira, asiga ibyo yari afite zose arabisiga, aragenda aje gufatanya n'abariya bana bari basigaye hariya, aramira ubwoko. Charles Sematama aramukurikira, mugenzi we aramusiga. Ejo bundi yagarukiye kuri Sintaje n'abagenzi be n'abariya bagenzi baje turi kumwe. Ntabwo amakuru twari tubabwira ari amakuru tutabayemo, iyo baranaza no kwivugira bonyine kuko ibo babaye n'aho biza bibera. Twe twari ko tubirangiza kandi byari bikomeye. Kimubwira ngo zabe zoroshye. Mwajya mubona abasaza b'imyaka 100 n'imisago bicwa na drone negeze nzibona muri Ukraine no muri biriya bihugu, ariko iwacu mu bihugu by'ibiyaga bigari, uretse izi ntambara z'ubu zibera hari iwacu mu miryango zishaka kuturimbura, ariko Imana nanone irabirukana ibihumbi n'ibihumbi. Nicyo gituma mbabwira ngo nta munsi n'umwe tuzibagirwa Imana yo kuri Ruhina Mavi, nta munsi n'umwe tuzibagirwa Imana yo mu Minembwe, nta munsi n'umwe tuzibagirwa iyo Mana. Mwa basore, mwa babyeyi bacu, mworoshye imitima, mworohera abana banyu, namwe ubwanyu muhaguruke dutahe. Imana ibahe amaso yo guhishurirwa, Imana ibahe amaso yo guhumuka. Mureke kureba kuzo tuba tubonesha amaso z'ubu, turebe ejo heza h'abana bacu, tuzaraga abana bacu igihugu cyacu.
mureke tureke guhemuka. Ndimo gutangara, hari ijambo nari ngiye gusiga kuko ngiye kwicara kugira ngo mpeze bagenzi baje umwanya. Ejo nahoze nganira n'umukamarade bari baje kutureba, abakamarade muri aba bakamarade bacu bari hano. Ndamubaza se muvyeyi ko waje kutureba hano muri Kenya mubayeho gute? Arambwira ati twebwe hano muri Kenya dutozwe no gucuruza, sinzi uko yatwise turiya tuntu two ku matelefone, muzamutwita gute? Ni protector ngo bazacuruza protector. None se wowe mbwira icyo uzi ukora? Arambwira ngo azasiga inzara. Muzi gusiga inzara? Arambwira ngo azasiga inzara. Uzi usiga inzara? Donc none se wize angahe? Sinje ndi licencié, nize finance muri université y'i Butare. Université y'i Butare muri université zikomeye bisi. Ko nukuri mbabwiza ukuri. Urumva bene ako gasuzuguro. Umuntu yo kwiga université y'i Butare nashaka asiga inzara azakuremo n'amafaranga, ariko akosa akazi k'umunyamurenge. Ntabwo nari nabona umwana w'umunyamurenge asiga inzara. Donc wize i Butare, urarangije i Butare, none urasiga inzara. Arabwira ati yoba kwari ugusiga inzara gusa. Ndi mu gusiga inzara, umunyakenya akaza amaguru ahayanuka. Nukuri kw'Imana niko yambwiye. Abadoga amaguru adasa neza. Ariko nyine ndagira gute n'ubuzima no kugira ngo abana babeho tubone amafaranga. Mwabavyeyi, mwaba intellectuel b'abanyamurenge, aba licencié bari hano muri Kenya, abasore baba intellectuel bari hano muri Kenya, namwe turabakeneye. Muzamuke muje ruguru, muje kwiga igikada, muje kwiga amaformation y'abakadre, mwige formation ya ideologie. Nimurangiza kwiga amaformation y'abakadre ya ideologie, muzaja mu mirimo, muzaja gukora, mubona akazi. Nimba bazagutuma kuba administrateur mu Minembwe, nimba bazagutuma kuba administrateur muco hagati muramumva za Kamombo, ubu niko dusigaye tuhinda hagati ya Zagwerera. Nimba bazagutuma kuja gukora mu kiwacu cy'Itombwe, nimba bazagutuma kuja gukora i Bukavu, ntibazagufata kwibarabara, bazagufata nuko wize ideologie na system. Dukeneye abakozi, kandi dukeneye abakozi apana iwacu no mu Minembwe gusa. Donc barashobora kugufata urangije formation bakagutuma i Bukavu, ejo ntimukaregrete muhamuvuga ngo nukubera iki baturenganije, kubera iki twebwe tutisanga mu mirimo, kandi natwe twarabaye muri systeme. Ndabakanguye abasore b'abakobwa, abasore b'abahungu, muzamuke muje kwiga igikada. Iyo ni deuxième catégorie y'abantu nshaka kubwira. Abambere mwabumvise navuze, nabavuze mugira ishaka ryo gusanga abandi hariya, mugira ishaka ryo gusanga abandi hariya. Deuxième catégorie ni catégorie y'aba intellectuel, muve mu koza inzara, muve muri za protector, muzamuke muje kwiga igikada, muzabona imirimo myiza. Nitumara kugera hariya, hariyo catégorie ya gatatu y'abantu ushaka nabo ko bazamuka, aba businessmen, les hommes d'affaires. Iwacu hariho ubutunzi. Mureke tureke kwigira abakene kandi dufite igihugu gitunze. Muzamuke muje gukora amaaktivite. Nituzamuka turi benshi, usibye n'abanzi dusanzwe turwana, imyaka yose dusanzwe turwana, habe n'abandi bose duturanye mu bihugu by'ibiyaga bigari bazatinya izina ryacu, bazatinya umunyamurenge, bazadutinyira kubera kuko tuzoba twaye twiyubaka. Ariko uwigize agatebo ayora ivu, uwigize agatebo ayora ivu. Nitudahaguruka ngo twikorere, timugategereze ngo tuzakorerwa n'abandi. Honorable yatubwiye ngo kinyuma y'umuhanakaza imvura ihise, akinyuma y'umuhanakaza imvura ihise. Muhaguruke dukore, ntabwo twaje kubafata, turashaka ko biva muri mwebwe, turashaka ko biva mu mitima yanyu. Mukunde kandi n'abavyeyi bakundisha abana babo, aba intellectuel begere bagenzi babo, muve muri izo. Niba mukeneye ko tubaganiriza cyane aho twicaye tubabwira amavantage y'igihugu n'ububi bwo kubura igihugu, tuzabibasubiriramo. Muvise iyo nahereye imbere ya independance abanyamurenge turi muri Kongo,